Pozdrav svima, dobrodošli na For Force kanal, Vezir sa vama. Kao što su neki vidjeli na Instagramu, neki na Facebooku, neki na live streamu, radimo giveaway kao što sam najavio, na 100 subscribera. Znači, nagrade za ovaj giveaway, sad ću ovdje negdje ubaciti video, je podloga 90 sa 40 za miš, i naravno dodatne 3 nagrade koje idu, koji su 70 sa 3 također podloga za miš. Prva nagrada ide za osobu koja komentarše, koja vidjet ćete dalje u upustvima. Znači, pravila i upustva kako zapravo da prisustvujete ovom giveawayu. Prvo morate biti subscribe-ani na moj kanal. Drugo je, na Instagramu morate me zapratiti na Instagramu. Treća stvar, ovdje se već malo komplikuje. Treća stvar je dovesti 3 nove osobe na Instagram i na YouTube. To jest da followuju na Instagram i da subscribe-uju se na YouTube. Četvrta stvar je komentar od osobe koja je dovela te 3 u video, hashtag #VezirGV. Ovdje ću staviti prilike ovdje negdje. Stavit ću kako treba da izgleda taj hashtag. A 3 osobe koje su došle, koje je ta osoba pozvala, na taj komentar da komentarišu hashtag Gojo. Ovdje ću također staviti. Da, ovako. Stavit ćemo da stavi taj komentar. Putem toga ćemo izabrati neku od tih osoba za dobitnika. Znači, giveaway traje od danas, od objave ovog videa, pa do 26. Nećemo petak, idemo u subotu. Znači, do subote imate 6 dana da obavite već šta sam prethodno rekao. I u subotu ćemo, kad istekne vrijeme giveawaya, upaliti live stream na kojem ćemo odabrati našeg pobjednika. Znači, za osobu koja je dovela ove 3 ide velika podloga 90 sa 40. Za te 3 osobe koje su se prijavile, putem ove osobe idu male podloge, ja ih zovem male, mislim to su velike podloge, 70 sa 30. Ja bih vas samo, ovdje imam telefon, pratim šta ću reći, tako to. Znači, bit će najavljeno taj live stream za odabir pobjednika, bit će najavljen na Instagramu, na Facebooku i bit će zakazan na YouTubeu 24 sata ranije. Prije nego što bude, napravit ćemo objavu da se obavijeste svi koji učestvuju, da dođu na live stream. Sad jedna ovako druga informacija što bi volio sa vama. Ja vas molim, nemojte praviti fake profile, fake YouTube akaunte da bi se prijavili na ovaj giveaway. Znači, budimo fair prema svima, bez spamanja, bez duplih komentara i tako to. Budite fair prema svima, jer ipak prvi nam je giveaway. Budite fair, nemojte praviti lažne profile, nemojte praviti lažne akaunte na YouTube, lažne subscribere. Znači, idemo pošteno. Prvi je giveaway na ovom kanalu, ali nije zadnji. Kako kanal bude rastao, tako ćemo praviti giveaway. Sad je trenutno ovo na 100 subscribera, možda sljedeći bude na 300, možda na 500, ne znam, zavisi kako kanal bude rastao. Uglavnom, sve ćete biti informisani. Dotad, naravno, nemojte zaboraviti pogledati videa, lajkati ovaj video, naravno, komentarisati to dole. Još jednom ću staviti ovdje hashtage kako idu. Znači, hashtag #VezirGV i ispod toga hashtag za ove osobe koje dođu, hashtag Gojo 1, 2 i 3. 3 osobe koje dođu. Što sam još htio da kažem? Ne znam, šerujte. Što više ljudi dođe, što više nas ima, to radimo bolji giveaway. Pozdrav svima, hvala koji ste došli.